wareba uyiniriho ryaburidakika banzo ijo muki no mwirwaro na wareba no shishashesha buri kiro iruko ijo muri ki umwirwaro okushesha kutarimo kunyamizi mingi turokandi tushesha dukutemera ukeberesha otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake katakutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa muyizi reka ndeteye bitoke nk'ikumi nesano yinkwa bataka mu nkwate amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tikachikora kasha kirakuyotenda amakaga ndoronda Kata wirangoko love you sweetheart shobangirirwe I love you oyine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwihamwa umwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu necwe kaziciro nituba twinire programmeji erikwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugo ni kamanda wazo hati no kwijana kubone jane iwe twabata kubasa kuja kugikaba gato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho nebane koreka ngo ine amagara marungi uko kure abantu abo kukiro wingi ibitoke mbatezo butoke buke aho kugira ngo baba tareberaje munonga ecyoko cyatera hari amahuri garaga mu binyogori ebyo nibambiriye munonga byaza kukakora bishisha ingingo kwa netwari byo kurya kuriya banje bazanga byo kurya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program n'ubunji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim Omurebo wa TV sto murunzi nakutanjera wasiba kurunji nitukutabarusya byo nibo wasiba munana ebo wateka hingaro eshaha nibiri zeciro kandi neshaha eyamakuru agacenjwire agecire cya gutwa kurundanara orukuzaga kusya honde Elias tugusa hamwe na Lois Gava worumo rwo bonero bitutakaga kukizeho mbwijwire reka tkoreke ebikore byija bgebembire agaruka kurataho nagakushikibwaho Move nerwo mite nebujumana
zezuru kugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezindi tukundeka mwana wanje hata bakuguba mufti bakabita mu kicupa kimwe agarukurataho Archbishop Lambert Binumugisha yashaba bicirizo kuhereza n'ubwisugwa umurushema akakiko ka NRM katirweho kurikizo kwetombwitwa kw'abasinjirwe nikija kurugwa abakazi ba Rwampara esabite rwija Tanjera omakuru agacenchwire kandi agecireki orukuzaga kusyaho nde Elias tugusa hamwe na Lois Gava oworumi urwo bubonero kandi hatereka tukusyaha makuru mbwijire urukiko urwabagenderire okumara ko buticerizana oburya hagati y'abantu bebyaro bishatu omuri Footpotro na n'ubukama bwa Toro ahanshonga zitaka rwahendera rwire butaka bwa nyuma y'abatura okwanga kwicerizana nebyo ebirigire o ministry y'amataka ebi byabo mu rukiko rwabarumwe abakorwa rwo ministry y'amataka umwezi wa RCC abwa Footpotro Central abatura n'abakuru okurugumbuka bwa Toro urukiko ru narwijaho bwa nyuma y'ubukama bwa Toro kurugayo bukagira ngo ibyaro bishatu ebiro mu kijanju A na B Katumba A na Kachwamba byona bishitamaha cyapa cyabyo iki kikija kuhakanisibwa abatura bagumize ngo bukama ubwabire n'bwiguraho imyatano bukahendera butahira mu mataka gabo tukayikiranganiza hano twamarira tugamba Honorable Alex Rhunda abondat committee land officer Mr. Linda was here by then atenyi twagamba land officer nkobwe bitu akubimanya boko bakahika wenyini yatonanura yagamu matako omwalimu n'abantu baine byapa kandi kwihataha mu office yeke akataka kimanyaga ngwegyo seidie etaha nkaha etaha mu bukama mukeje devyo mabyanyu maraba mataka gitu gona yito nambe takumanya nasanzi numutugambira yitwena twikali hachapa cyo mukama ubirobo tubaliza mu mazirenka umamaze kuraba wayoleka ngwe cyapa cyo mukama ubwira noteraniza it raises a lot of doubts umurukiko rwabarugenderire kumanyita kariye nyine ryo bukama nere ry'abatura rwahendera rugwire butaka bwa nyuma y'abakuru kushoma ibyapa ebero kushikomorebena ebyo bukama konke byape byashomwa byababiriye by'umwanya ugundo bitari bye byare byagambwaho ecyanyizi y'abatura handi amwandari habaki mazima genyini nibashata kijanju batubonesa and yesi report ebyapa byona baine byakasusi hanyuma na report emwa ni muturucha nayo tel specific obokwemera okagamba kijanju ntubantwenda obe wa musana ogambe kijanju kutandikira hano kwika hali rero mwongere mutubere bo musana obumwezero ngunya ni murabamu ni mukingura mikano yanyu ni murambura mukarambura kuruka A to B C D hatali kwija kuleta reports ecabakura barukora hanshonga z'amataka korwa mu kanso ya Footpotro kwanga kwitaba mu rukiko naco cyagambisa abatura ebigambo by'uburebure ekyo kubanza twagamba department ya lands ham twine kwa tunayo hata ndo hantu bakozereki tibaro surveyor akwadigate makabala ham nawe takozereki taro hata iyo turaba tutashuwa ngone report yebe kuja kutuhereza neheruki ofisi y'obukama negonza kusisa ofisi yawe abokwa nindora hiyi nuja n'obukama kwa mafi ofisi wokubaire n'ogenda n'abakozi ba ofisi yawe kumi abatano baserulize ibintu kugenda n'obukama hano obukama bwa hano bukakuba abahona bayetumbitira ofisi ya RCC ubutagira icyo bakora cyona kubahwera kandi ubwe bagishabire kumara ubwire buringwa ubu kurenge delay yona yeri involved hamwe kisibkandi aba mumulinwe ofisi zanzo obukama nibagambo bahulire kitu kyokonza ko bahulire compensation hati bagonza kwegalisha aboko amataka gitu getauni genda value ya amani bu bukama bwa Toro mukagamba magatito yanyu ekabura magatito nicyo cyapa cyukuru cyenyine original copy mukagamba ekabura so baiti numutuoleka ntumwikiranuna numutusomere ibyapa nebyapa mutusomera tumumanyire ngucyakani mutomesera muhure report yarwo enenga musisike muhure report yibafonere
rero tubase kufuna bya kushora those people are informed babagambire they've been in the know they know everything. Omutasorora Ernest Karege owishaza lya Fort Portal kandi wabayebembira bo bukamo mu rukiko oru yashaba abaturo kuma buteeka obwo abakuru bari kugezaho okumaraho butikiriza n'oburya hitakeri. RDC yababa soboroli RCC yabagambo kuratoro ebituru kunihera kutunga tusobora kutabutunga cyo hatu no butokongerera ibigambo bindi tukasiba hamwe kiro kikayi turukujya kutunga bene nisabo wa RCC aba ministers abayizero kuruga mulani nabo kuruga mukama gwato reka tukinge kuratoro gasha kwa Jonan Tusingwire. Webare Jonan Tusingwire ntugumiza mu namakuru abantu abarwumuyaga omuri a district ya Sembabure nibeshengereza government okubashajika na no kuhabwa ebyapa byamataka gabo enshongezi tuzishanjire achaye cha runegere omuri rwumuyaga Sembabure omukwanjuru rwendagano na no mwanya ogokombeka hwirwaro okurjira abantu barwumuyaga hariho amataka gaturo mu mikono ya government n'emishango mingi ngo kandi hariho n'agabantu bunta kuba kubabinga mu burukire bana ba victims ebintu bye bamenya bebo abantu be bakuba bebo tuli mu kubona twagenda mu state house netwe kubire nuru nete wali cyari kivuddeyo abakubitaka nicyo kintu cyo kubanza cyo mutarwanira hakwiye cyo kurya hari senteye tunabataga b'emiringo keshatu agaba ko wandira baha ndiko tukuza kutandika nago takatantire ibindi byona takatantira n'amataka ngere kumukesana situ atumutabereka yabareka ngaho yo kwiruka kagaruka umugongo warashana manyakafa walisatita entika bibagu muhambe abateza n'abati muhambe gamwa amataka gari kugambwa harumwe ryantyazo kabeho kashumba bugorogoro na gandi mingi ago barakwenda ngo abebembezo bashoborero mu mwaka wa 11 president alina ripoti era abantu b'entyazo yabasinkana abamu ekisozi bita abandi basime ndije mirimo yentungu kekazirwe NRM icyo barakushabira umwe n'enkwata naso mu kushagika president Yoweri Kaguta Museveni basaba kaluka president Yoweri Kaguta Museveni basebo ne banyabo ne wo badde munakatimatima muzeyi Museveni emirembe gye yatuleetera awamu n'abasajja bano nsaba tumwongere ekisanja urukorwa kurukwa so mukori hangabye so njo kubasha abantu barumiyaga tugarukani era karura karaze kwisha kashanye turi umuntu abantu bashaba kushongera ibyentungu uko korabiro mu byo bwegese ibyamagara n'imihanda mirungi government ya muzeyi yo kuyizire byashangire impande tari kaza aho byashangire batashomire bakagira amashomero aho byashangire bari nyuma akabazahura bayebemera aho byashangire batakwebaza akabakwaterera bayemerera amakuru agagasha kwa Sande William webare Sande K William tugumiza mu namakuru agacencwire ingo muringo gumwe ubwo kurwanira rubutashishe vera abestongore cha National Forest Authority NFA borekere ebibakozere okutahenkorengana hagati yabo na nabanta bature hihi na nebera omuri a district ya Chenjojo hamwe na Nakabarore aba babegise myogeta ryemwe nemwe kandi ubwa hati buri muntu na junanwa okurinde birebe aba National Forest Authority ubwo barukurabira mu bushagicyo bwa World Bank bakareta imishomo mu batura bari hihi n'ikibira cha Itwara Central Forestry Reserve ikiryo mu Kabenda mu district ya Kabarore aba bakekoramo n'ikigombe kiri kumanywa nka Kabenda Sustainable Forest Users Group batyo bayegesebwe myogeta ryemwe nemwe tulisenjo ki tukore sabuni ari kuri soap tubazere cyarani ntubendeke imiti tugitunda kandi tugibyaro makagitu katuriyo ntuza okubyara imiti umwanya wo gwa CFM eri tureke kuza kushishe ryihamba kwa twatuine ebihumi binuya turaguma turabirinda turazibike enjoki niko tutaza kushisha ebyo buhangwa ndabasima abarite kitongore eki
ntine bugarukiro tutungireho no kumanyisibwa ngo ba National Forest Authority bakahabatura bitaka ryo kubyaraho imiti bwanyuma bakagitunda bakiha mwentasiya tibino nebiranga twegatira wamu n'abatu kwatirako ngaba Jane Goodall Institute betukola okuuma ebibiranga kati bano bali kumpi n'ekibira kya Itwara wano mu Kyenjojo district tujja na kutambula tulabe ebifo ebirala ebiringa bino naye nga omulama guli nti fenga ba National Forest Authority twagala okwatira wamu n'abantu aba bulijjo mu bifonga bino okwettanira okuuma ebibira okunoonya ensigo z'emiti okusimba ensigo netufunamu ensikusa z'emiti awo no twongere obungi bw'ebibira n'emiti egisimbibwa mu Uganda akwatura katuranira ngo kiwumi at least cyaba cyaje ngo kibuce kirugwe mu kiritano so umuntu wamuhere mu 20 arabali mu lita ezitali hasi ya 10 kandi lita 10 no shango mwana yagenda ishomero wagwara waza mu igwariro kandi nentasa nempindukaho ine cyahindukaho mu bicweka ryeto abacara bamwe bakejumba mu bya nasarebedi avuko ha training ya nasarebedi bakajya gutuhaze n'abacara tukazonanye mu batraining ya nasarebedi nanye nyina certificate abatraining bwe abwa nasarebedi ugundi muri muharbaje bw'abacara gubarejumbera mu munongo no kukolesa abundi ekituguboruiremo abana bitu ekiwagamba sahazina abana bakagaruka harbaje bw'abacara umucara na yabatari mu gejo group ine kuza kora parazuru ko mwana we yakazahishumero abekebera cya Kikomero Central Forest Reserve mu Rucenjeje nabo binentekateka zo kutandika hemyoga ni yemwe kandi emyogeje negenderera kumara hemeromero kushishebera nko kutema amakara okushare mbaho nebindi tubetanira ngaba National Forest Authority ne banafa batwatirako timwetanire okuuma ebibira okulima emiti kuba mwe muva bino byonna Cyenjeje inebera binjebera mu muhanje Kagora Matiri Kitecera Ibambaro nebindi amakuru agagasha kwa Daniel Bingana webare umunyamakuru witu Daniel Bingana ntugumizamo na namakuru abeka ya chairman w'entebe ya kabiri ahabwo mu ruka rwa Kagonji ogurukushangwa omurcanjenyi omuri district ya Shema nibendo buringaniza omubo bushoborozi bwa nyuma yisheka okutomerwa motoka batyo abamutomire bakamunagaho bakanga okumuraguruza Katurebe Suzariyo w'emyaka nshanju na mushanju y'obukuru kandi uruchairman w'entebe ya kabiri ahabwa umuruka gwa Kagonji nagira ngo akabana rugaha polisi kwereza obujuruzi batyo bamumbabire bino mushango bamushaba kumutwara mu motoka yabo konka babanza kumurabyo mu tawuni kuzabisha nkisha tuzekiro batyo bamutwara umuka konka kuba mukiza ha muhando gukuzowe basiga bamuri batane motoka batyo bagenda tuje na Manuel na Kapri umuto kwejo basikubashira kwanje bayemera ngo teruzo wanje kumpeza kurugamo immediately motoka kagaya mbasiri yandi yafutire motoka naiza kuhonaiza motoka kagaya yandi naje nabiro frati ubwo kanda chubine amani kanda gine no kuruku bas Sozariyo nagira ngo bamumbabire no bamuvuga batwire batakumwendeza je kwino buzubona Manuel ushijogwe takwasubwaje takoragana nuko tinkarwadaga nawe gunka timpotaganiza ndamukuruje amwe no batera kabu utatera abekano bagira ngo tubatungire buringaniza bwa nyuma y'abamutomire kutandika ku mujuma nyukanga ngenda mwita nzira turebe orebe tate cyamubaho tukwaho tumureba tata na tureba agira tubana banje nafa atumye ni programa garanta gina tanafa tumubuza ngo wakureta no agira ngo no Manuel hamwe na Kapuri Emmanuel ate tata oherukine nawe shazinga yangamba timpererukine nawe shaisha tomuherero kina tebekine ningata tebekine ati nyonsigire namu kwasa kwabo nte ati mukama kumperuchi kwihobe taro mundu wena owadire sumu arukutobuzo kwa kusha arukutere sumu nango mbasibire nabo taro mundu nomwe ombanya kachikole
owatu irovenanzwa bwo kwisha kureba tataha ninga kutere simu twagambaho n'abamwe bari kugamba kuba babire binekeye amano mu motoka batyo batuheragura kunko umwe harubo hine byatshobora ati mwene ba family ro kushiromba bwambere obagambe mu bantu ba stupid and police abagambere tiye una teranya ngo stupid and police gasha kwa Michael atwakire webare Michael atwakire umurebe wa TV Sto Murunzi ni kusima aho tureberaho na kandi webare na noktorana wo kureba TV West twikirize tumureho tugarukana makuru agandi agarukurataho nagakushyibwaho nerwo mite nebjumana oyizeze rugugomshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba mofiti bakabito mushipa kimwe agarukurataho Archbishop Lambert Binumugisha yashaba bicirizo kwereza no bwesugwa umurushema aronda bakuza kujya mu nosharure byo bibiri araba kusharure batabibiri ndio mu yabo akachiko ka NRM akatirweho kurukizo kwetombwitwa kwabasinjirwe nikija kurugwa bakazi ba Rwampara esabite rkwija waliwe misango egitatekebwa ku programu yasoka kati jo bajiwadde programu yajo nga jarwa kubiri agarukurataho gabanaga kushyibwaho nerwo mite nebjumana oyizeze rugugomshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba mofiti bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. werare komwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi Otwiroine chetengo chokushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kurene kugenda omumisha hishomero ebiri kukiraho terera notu mshanje ibiri kinana neina 13 Ganitano Ogambe na Academic Registrar Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health Everything could be end Penkoni Yakwera otamuyo mu mudo nokora ekikire wanyo Penkoni Wanyo Mpenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje Nuenda kuchamuka Mpenkoni Legenda yakini cyo kunywa cyonka Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushisha nyishija Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Mpenkoni wakinkorire
Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Pastor Wilson Bugembe at 20 in Tuganda Kusaraya. Do you remember this? How about this? And this one? Join Pastor Will B as he celebrates 20 years of great ministry, worship, praise, and holy entertainment. On the 8th of August at Campus Arena Hotel. Interest is 150K and the table of 8 goes for 3 million. Alibad tickets available at 120K on MomoPay. Dial star 165 star 20 hash. You can also find them at Worship House Nasana, Papa Sport Machinde, and Serena Hotel. For booking, call 0760 333 132. Sponsored by Victoria University, Phenon Records, Next Media, Pepsi, QC Restaurant, Massey Christian School, Success Motors, and MTN. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanzu zibe shamushanzu. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanzu. Nizeze zenyine. Byo ni shara cake tukazakunyumbo. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngo imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount ibyona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omu Dubai emiromo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamiromo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanju ina itano ninga note mushanju ina note rukumi. Kayoko mukahumuro tukiri omakuru agacenchwire kandi ageshweketi abatura abo mugombora ya Maramba Nyarusiza na Nabunagana Town Council zone zikushanga mu district ya Kisoro abari kutahamiza hanshuro zamiza gajinya bariyo bashobanzirirwe bwa nyuma ya mizo kubura ahabwe mahanda yago okwigara. Abatura batacira ubureberezi bwa Muhabura Diocese ukugira ngo ubuhunduzo mugera gwa jinya ngo ahabwo kuba nkabatura kuba kuza kugwehunduriza hazamwe byo butegeje.
abantu bagirangwa miza gagajinya owagombekire n'umunyishengero wa Bufumbira South Bitu government ekarimwa kureberera insurezi zigara hatitebine mizi gasabye akamazi wenda sama tuyambye akayavugurura gagaterera umurimo wenda bakareba nk'abantu baje baraharinda nka batatu nanga bane bakawukoresha gwaya Kwizera Charles umutura nagira ngo birarikire ngo habasa kubarakaho cirukano kandi no muringo gw'abantu barakwinama habitanka by'inshuro abana babasa kwija kutunga butando abaturage bagiye kwicwa no kutabona amazi iyo icyo ndi gusaba onore gusaba kuko twitayeho ntabwo dushaka kugira ngo wenda niba ataragiye mu parliament yemere hariho ikintu kiruta parliament akorere Imana kuko ndi kubona gukorera abantu byo biruhije. Ted Nkurikiye na Janet Irakunda n'abajumerera b'ibyo butegeki abaremerwe kufaha mbereho y'abantu bakahungira mu za fundraising ez'amaramizo. Akibazo cyane kubona hano twaragomaga neza aha hasa neza none ubu turi kubura amazi inzara yenda kutwica kubwo kubura amazi. Reba nk'ino iwacu n'ino hepfo tuvuga nk'iyo hepfo iyo bitaga mu Kadiro tukaza kuvoma ino none mazima kaba bategetse baturi gutora batari kutureba kuri iki kibazo cy'amazi. Abaturana bashaba diocese ya Muhabura etwire nesia mizo mbyaro bitari bimwe na bimwe ngo nabe bahikehwe bayambe. The news that the diocese of Muhabura is trying to help people who are living without water through building tanks. So I want to appeal to the diocese of Muhabura to come in just to assist us as they do to other places so that we can also get water. Mazina uko bizaba James kuko tutafite amazi hani wacu mu muruka gwa Gisozi parish twako badukoreje inya irapfa usaba diocese ya Muhabura ngo iturebe tuyambe kuko tumeze nabi cyane kandi mwana bonye naho mwasanye ndi kuvoma nka byabishanye byabere mu mazi. Abel Bizimana mukuru w'intebe ya katana hamwe district ya Kisoro nagira ngo kiremisa abatura kutunga mizi n'ubutegeki bubi bwa Kisoro ubagumize ngo mbwirebwe cyane abantu nabamaganira habiduba hamwe n'inyamishwa n'amatungo akaburi cyo kunywa nayo kayajanayo ugasanga abantu n'amatungo bari gukomatira kutuzi dukeya turi kuboneka muri Jinya. Rero hajemo na politics. Buri umuntu wese ashaka gusubiza ikibazo cy'amazi cy'abaturage ari umutware. Buri muntu wese akajana science ye umwishitse undi dashitse ariko science ishitse ni Bizimana nagira ngo amagombora hagati n'imizi n'ubucimbiri Nyarusiza Muramba hamwe na Nkuringo gasha kwa keta tuzarirwe webareke tatuzarirwe tugumiza muri agacencwire ombaro gw'abantu abintu burwire bwe kokoro gutandikire kweyongera omucange cabunyoro kandi ubwahati gushikire ahabucweka 18 aharigana kucondozo ku kukozirwe aba Hospice Africa Uganda. Abechitongore cy'urukumuriza barwire be kokoro jete kansa echa Hospice Africa Uganda cyorekire kwa abantu 300 okorwa mu ruho imabegisira hari yaba barukumuruzwa ahabwendwara ye kokore cy'urukureka okweyongera kwa barwire. Ibi bigambirwa mu kwijuka Dr. Anne Merima uwatandikire okoragorera barwire be kokoro mu Uganda. Abantu bashobora ngo kumanyangwe kokore tekire musheke ne batunga abantu 5 buri izoba. Kati tetukola enzijanjaba gye tuyita palliative care kwe kujjanjaba abo abali obubi abeetaaga okubudaabudibwa usually babeera mu biseera byabwe bibayita ebisembayo so abantu abo ate basinga obutafiirwako ddala kubanga most times ebiseera ebisinga abantu balowooza ku cuwa nti olwadde tukujjanjabe obuni naye ate waliwo obulwadde stages for example mu cancer ezibeera nga tokyasobola kuwona naye nga weetaaga kubudaabudibwa obeera olina pain ennyingi obulumi bw'amaanyi obuliro bwe kansa obukuba bugenzera haigulu tosobola okujjanjaba okabukisa konka nabo bukaba otasobola okujjanjaba obulwaire okakisa omuntu akwenda kujjanjabwa nawe esaawa bwerahika okulugwaho agenda alina ali omuntu atakulumwa muno obujjanjabi bwitu tugamba ngu tukujanjaba abantu abagenda okufa abalwayi abamu okwijja
bucyarukara uburure bukazora bucyarukara tujanjaba nibakira abantu basigura German zinatuweza urwebembere itajya ya Hospice Africa Uganda mu Ruhoima nagira ngo abantu abamwe nibacimanya ko bine kokoro obwire bwa genzire nukuranura statistics is Uganda yon uburure we kansa bugenda nubweyongera so ekiro no gamba ngo kandi ombyaro byayitu nabantu bayitu uburube kansa tubakumanya umuntu bafutunga kumanyisa no nebinte bikwata uburube kansa nagamba nyo bandogere gali marogo ebikinyoro nebindi so abantu baguma mu community hansi ukwikia uburube bugenda nukura nugenda iguru ukujya kwebera no sanga bwenze mu stages za iguru element in the society abo kuba abantu banje bakubona no koiro kakira especially cancer, HIV AIDS, ndwara zindi, high blood pressure, sickle cell disease, nevi sana kebi. So we have had a very good lesson today. Nikigambwa ngo mu bantu emitwaro 10 abakazi 506 n'abashiji 557 bine kokoro gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Webare Ambrose Nwagaba Katoto ntugumizamo nagacencwire abarukura kaciko akarukure mishango yarugire omubururu obu kwatera NRM bendera nerizoba kwagumizamo abarukuru kwetumbitwa kw'abantu orubanja orwakaruru akabanyishenjero kazi aba district ya Rwampara kwenu kwija akaciko nikija kura esabiter kwija akaciko ka NRM nakagira ngo bwanyuma yo kumaririza imishangweji yarugirira umbururu nubaza kutamana hakutebera gira umunkora na munonge kiragiro cyo kurebeka ngo abarukuba baremurwe kurabo mu karuru ka NRM ka primaries tabagaruka nkabatine kibina amateeka ago gali mu NRM naye echo katundu kalala ak'ekibiina busobozo obulalo bw'ekibiina kwegamba obutuna mu bintu ebyo byaba independent tusuubira nti bwe tunaava mu kino ekyo nakyo bajja kitunula mu saawa ezaakyo ogwe yayongera yagira ngo bwa hati bongize yekereke babire bine kumariraho imishango yabo bwa nyuma y'umushango gwa Rwampara n'ahandi kweyongera kandi ubwa hati bariyo nibatebekanisa okutandika kushohoza encwamu tusuubira nti ejja LC emisango ejjavudde mu kalulu ka flag bearer ka LC5 ne bameya ejo ejja kutandika okuwulirwa enaku nga 7 oba 8 omwezi oguno ogw'omunana naye ekyo akulira akakiiko ako ajja kuba akitereeza kandi bitwina nka evidence eyakatimba neyereka ngo ine ba voters bana 99 konka aya ibra karuro mwa amanya ko hena hani ya polling station ayino bururu 5 nkaga nabuna hata ombwe no vota baba bari bana 99 ogoga ino bururu 5 nkaga nabuna a polling station emwe kandi bakaheza bakakubarebere ngo twatabaza omushango declaration form njija bagarika bahindura results office ya registrar higura bagarika bareto bururu bukwika hanuye konka every signed nebi yana jangu results tubarazi kuziteka tubarazitira mu final tare konka twayoreka tribunal kugira ngo results ziba announce ingire zona tukazitekamo kandi obabeno ba issuinga final tare zikaba counted byone bana bagamba byabitine muhoho byabitine bujuruzi just kwa kuriyo concocting story yo kugira ngo mwe bakagira amasiko ani shaba abatarabiremo mutaza kuteganisa abantu bitu bahansi abantu bitu ba NRM kwenda ko baganisa kandi tukabaganisa bururu bwitu bw'ekibina kitu n'ubururu bwitu bwo kuza kubasa kuterera abantu bitu na president witu mwikirize nkaba NRM manye ngo ekibina nikira buri omwe kandi ekibina n'ekibina kitu kihanga ekiryo kitegeka ihangere akakiiko akakatekaho rwa kabiri rw'esabite kwija okure by'akaruru ka Rwampara kabakaza hagati ya More Asimwe na Ana Kansime umuganda batura muri Mejina Kazo nibashaba akaruru kabo butagaruka mu bwanyuma yo kuterwa kakahwa hakabamwe abatabaza ngo kagaruke mwahabwe kuba kakibwa aba bariyo bagamba akaruru tukagarukemo ona numwenda gutagaruka mbishemwe kama simu Nyaje ninjangwa akaruru takagaruka mbishemwe twijagamba bingi kureka Yasine tukiraba ngo humure ruhanga no bakora
akarura kano bajyangu kakaterwa mu businge kuhika umushahaza umwabazi yo kwetorora migina betungo kubashira polling station ya Chembogo nikwe kutahwamwe abasurukare abateganisa abatezi ito tukaza district twagira n'umusheje wo gutuma supportingire kunka tukareba amana mengi kandi yahendeka ni kusima mwami Yasini kansara witu kuhendeka bati kugira ngo zaho kazayi ngo za polisi okazayi ngo koreki okahendeka ni kusima na ito katera amana mengi go kwagira pasite papura twado turya batwara na district barangara raporo Yasini ko yabo umusinguzi kandi ibindi biriyone bizamwe tugarashara seru atebyo biriyone tutegana semituma y'abantu umukurangiriro bururo ubwo uwabire nabukurira karangirira kakuru Yasini wabira singire n'ubururu 15 ubwo asingire Dennis tumuramye uwihireye ubururu 52 manya hakaba mu kutera abantu icuro manya hakaba mu bwabesente kandi bitine bujuruzi kandi bitarakozire turubazo rw'itune sente zikaba tutazine na security tukaba tutajine onka ko muntu wena kwasingwa takabura biyaye kwasa woro kwetombwitwa nagira nkakuru Yasini akaba atashemerere kutagura declaration form konka nayikereza ngo akamusinga aho kuba kurigirira ahatanyaguruka emwareba ibiregistra yihireho okusoma oburuka n'ibyo mabika kuri abira yitagurire we ko umuntu abo video zine na no hamwe kuhamya makaba natagura simu bereka ngo akaba atusingiza ubururu 13 clearly uko abantu manyangwa ha polling station rero tukatara ho kumusingira hansi y'ubururu 20 na n'ubundi okushaba kwa Dennis tukuragarukirwe mwabakura ha district gasha kwa Jimmy Muhumuza na Richard Nahabwe mwebare abanyamakuru bito murebi witu wa TV Sto Murungi nyongera kusima aho kuturebera kandi na no kutorana okuguma noreba TV West twichize tugaruke tumureho tugaruka na gacenshwira gandi Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bw'umurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho amazina ganje ni Captain George Mike Mukura okwenda entebe y'obuhezi wa chairman wa NRM okuzwekera Eastern Uganda omusingirwa ekibina kya NRM n'ebintu bina okurinda ihanga lyawe okunda Africa entungaka y'abantu bona n'enkora ya demokrasia umwebembezi weitu His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ayebembere Uganda kurungi twatunga obusinge amani hati nitwenda ugateka aha uhangawo emirimo y'eminyeto okurwanyisa oboro hamwe n'okwisha obuhereza oburungi bw'amaizi bwegese ebyamagara n'ebindi byo kuretaho ogugigahara gwabona ehereza Captain Mukura Karuru tugumiseho netunguka tukwatanise na President Museveni mwebere munonga nasima rohanga barimo Banyeta Kemi Shamir Kamahoro wa Complete Medical Clinic Kazo nyenda kusima buheza bwa Fresh Solar Uganda ito tukudafutanga Fresh Solar Uganda tukagera challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi mu byari gabo ni gagenda
bwayise byoma konka kurugana ngikozesa mashini zanjye nindeba zona zirije printeri je aho bari bakwiziraniye mbakoraho so ni cyabantu ndi ari mugumizemo uhereza mutereze Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebiri kukira hotela, noti munana noti, hashatu na mkaga, hatanu na mshanju, ngaga ni itano, yabusha. Chibaya Youth Development Sacco abakugom kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hanshaji nche bakuletera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings, dero agriculture loans, bakuinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans. Bashanja muri Kitagata Trading Center Kaejo Mbara City ahitaje rukuru bina matajo muruti Koranoria hamwe na Nyamitanga. Ebiri kuchiraho za website www.chibayayisako.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe abina mshanju nkaga na mnana ninga note ishatu mwenda ishatu ikumi ashatu nibiri atano na mwenda. Chibaya Youth Development Sacco, unity and development. Tomorrow must be greater than today. Liantonde School of Nursing and Midwifery nibetabe jumwena abahereza senior ya kana hamwe na senior ya mkaga kuija kwehandikisa ahabwa amashomo ga certificate hamwe na diploma ombonansi obuzarisa hamwe na lab technology. Omwejo rukwendo mwanya oshemerire kubashikiro kubara orujungu hamwe ne bya science kandi yorukwenda kushoma diploma oshemeye kuba no boyine certificate. Ishemero narshangwa Liantonde aharuguto nyijendwa orwa Masaka Mbarara. Ntuza kugaba hafu basare ku rugo mbwa kabaka bwa Buganda. Okumanya biri kuchiraho tera note mushanju 5 mukaga anani 3 chenda nina 10 neinga note mushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na mwenda. Musego abadomo lwa Katoli ku ndongozina nanywedde kano ka Luvera Chauda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kati ndi katyebule. Mutoro okolola okotyongoka kwata kano. Muzeyi kano bakayita batya? Pineapple Chauda drink kakamudwa mu nanasi. Bojo. Mutoro va mu bya bojo tugende tulabe kakiga. Bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Iye naye nenfuno w'amaanyi butamira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Abantu bambarara Isingiro, Liantonde, Ntungamo, Lukonjiri, Kanongo, Kisoro, Kabare, Rukiga na Burengero bwizoba yona. Nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warhanga Evangelist Timothy Kabare ohanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza n'obumanyiso ebi akozire hagati yanyu ekine kiterane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omukisaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 ndebiri 10 tujyaba twinemo umupira ogwamani bo banajira hasi bakajangwe byanyu byahwa litubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwa mukaga nitwija kwa twine lunch free of charge. Nitwakira omuri Rwambara Suits omwanya gw'ubugwaje no muteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall eyo mutindo gwa yiguru enebyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no endo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi omwanya ni Rwambara Suites Conference Center twine bishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga anana 8 ninga noti mshanje 5 noti emwe hashatu nemwe nshanje nina nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingire yo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa ahantu
rurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekika cyahiguru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomera mu ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakakiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Chuchumura kabozi komora kabozi. Chuchumura kabozi tuntumure stressi. Tuntumura burwiro komora kabozi. Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband. Komora tukunywa chakabozi multivitamin drink. Chikutasyo munsi y'amagara marungi. Nichikuyambaho kwigura emisi kireta amana masyo mubashija hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress. Echo kunywa chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi Health Products Limited cyamibwe UNBS kandi cyuruhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanya biri kuciraho 002 15 0 Mugacencuire ageshwe kechi Archbishop Lambert Binumugisha yashaba abakristo abezurwe koro murumo gwa Kristo okukora namani hamwe na n'ubwesugwa okushikiriza umurumo ogwabo Kristo yabatumire ishabarisa yabarya mukoro ogo kujaguza emyaka 55 eya Sister Jane Tumwesije eyamara rukwerezo mu rweto rwe urwo sister kandi anana umukerezia na no kujaguza emyaka chinana eyasya y'ubukuru. Archbishop w'itware rya Mbarara Lambert Binumugisha yayibembere ikitambo cya misa kandi yasima Sister Jane abo kwecereza kahereze kereziya n'abantu ba Kristo mbucureze n'amazima. Imyaka 55 umbunyani no mbuntu toshimiye kuba n'utina ibinje miyaga neisha Tina kunga okungango kamza ngotatina hakushizaha ntisiga ngo nahandi naza kusiyo nagumax nakushembusia sistobu nokatera yosumu yanjera ngo nanda kuzaguza echiruche simyaka 55 kunga by then behind 2019 akanisheka teko cyo kuzaguza kunga covid yamutera hansi. Sister ni msimu kansi marhanga kureba ngo cyoto cyawe acyotorire wazaguza izoberi. Omukoro gwo kujaguza gwakorwa kereziya ya St Paul's James Catholic Church. Sister Jane yasimarhanga bw'emyaka 55 mu rweto rwo sister na no kumisa amazarwa bw'emyaka 9 y'obukuru. Itwe nitwetaga chemsemanyweni tutunga basosorodoti tutunga ubuhereza bwahihi n'ubuhereza abana kumanya ruhanga no kumuhereza. Ninyenda kushima mwena aba basize kutwasa ahakoganizinga omukorogo abantu bahanuya hamwe na friends. Abanyabuzare basima Sister Jane nabwo koro mu rumo gwo Kristo n'ubweziriki nubwo arabe yazarirwa mu kaya Kristayo bita kabegeso butashorora. Twamureba nk'omuntu owabena twazampora akabasa kushoma akabasa kurra akana atwara umukikuru nkanyina wenyini na nabayumba mushomesa yabareberaho and nitwe in fact bitubona waza kureba ekika cha delete karireho tukashomera umudini uya shoma ukatoliki akabagiye
washwenze yanjye bugerere byakira kaini munyanya bakire bashoma idini yabo ko bakunze kandi kubizire nangwani mukuru wanjye namutamu ishomero muri wanjye namutamu ishomero tutwire nitukorera St Paulo's Chempsi nyine ishomero cyunda parent secondary school for 10 years abana bawe niho babire baburize batakatungire center no mukutunga center nanye nkataho mukono nayamba ndi Anita Tukunda na Mike Twachire. Mwebare abanyamakuru bituntugumizamu government yahereza entekateka ezokombe kamakoro agarabe nagakora ebyoma ebiri kukozesebwa omu makoro enameji eyatwirwe Minister of Science hamwe na Technology and Innovation Dr. Monica Musenero. Dr. Monica Musenero ayatwire nama izoba ryanyuma abazyo aha mukoro gwo kutongoza program ya Technology Innovation Enterprise Accelerator. Program eji etongozibwe ahari EDEC Smart Manufacturing Hub ikorero government eyombekere omukyare kya Rebitete district ya Kiruhura. Abana fabarara mugwanga bali baroza ntituzimba somero oba tuzimba technical ngazi technical endala neda eno si technical era si abantu kujja wano ne basoma ne bafuna diploma neda wano tujjawo kuyiga kukola bintu oba na kukolerawo bintu ebifuluma kati tusuubira nti bwe tunabanga tukakasiza nga tu perfect nze n'ebintu bye twagala okola n'engeri gye twagala okubikolamu plan erina kuzimba ebifo bino nga bina mu ggwanga. Musenero nagirango encourage neza kuhwera ihanga na mnonga okuchendeza ekizibu cyo kuhangahanga ebyoma mu mahanga agaheru nka China. Naye wano tetusomesa theory tesikutula mu kibiina naye wano oyiganga bwokola ku kintu kyennyini kyokolako kyennyini tukiyita flexible factory model. Kati concept eno twagifuna kubanga twagala nti bwe tuba tuyiya mu Uganda endowooza zaffe oba ebyobuyiya byaffe tusobola obikyusamu ne zibeera nga zi factory. Omwanya ogu abeegi abari kuhikanshanju ku rugo za University itano hamwe n'amatendekero g'ebyemikono abiri bahereze emishomo y'ebyokuyiya ningashi innovation. There is a lot of potential that can be done within this facility, and it is quite exciting for us to see this dream come true. Naho machine zezi, machine bageta rinse machine netuyamba okumanufacturinga za parts aharmu nkeji ejeje nhando ya tap range. Twine department ziko muri mushango ayitwemerera hane ya industrial technology ine agriculture engineering mu tractors. Gasha kwa Abdul Karim Sengendo. Webare Sengendo Abdul Karim twaza kumura ukachentu garuka namakuru agibyemizano. Erizoba nzakutayire cyaro mufite utoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa. Bira inganda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugu mu company ya Moviti bagitse birungo byona umukintu kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Moviti habo ni rwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagura ombere gona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba yona. Manya gange nze mugerwa John Bulega mbera wantoni mukono wano mu kifo ky'ennyini wempangulide pikipiki eno akati bakama bange engeri gye mpangudde mu pikipiki eno bakama bafabe mu kyeni baze ne promotion ene ya kola tune era mbadde ndi mu kulya kamene ngamba kangeze mukisa gwange nempita kiyambi wa MTN na nyambako nanterako nusu 10 ku account yange eya MTN ya line yange nangulira akakola tune angulide kanne yanziza na ngamba guze kashiba
era bwamaze okungulira akakula tuni akakashiba ne bakwata ennamba ne bagitaba mu bululu bwentyo MTN olw'okuba nti mbadde muwanguzi wempangulidde mu kunyeenya nempita mu kalulu wentyo nempita mu bakama bange era nga neyanziza nnyo neyanzege ddala MTN oye MTN kyaddala ebya MTN byaddala ensi eraba enjuba ekyayaka piki mbikutte misana neyanziza nnyo ddala abe MTN. Makuru agacenshiraga iby'emizano abazano 85 okurugo mu mashomero gatari gamwe na gamwe aho mu Rurembo orwambara nubo batorinwe okujwekera omezanena omumpaka z'amashomero aga primary za Uganda yona ezirukuza kubaho omu district ya Yumbe ahamheru ogo kwezoko. Abazana batorino n'abakozere kurunje mu mpaka z'amashomero gambarira site za primary zibira harikacekanye mwe bazyo kandi zihayanirwa harurengo rwa za division enkuru. Timo kuruga kamukuzi kacikanya mitanga hamwe nakakoba nazo zihayanire bikopo mu mupira okubaka hamwe na volleyball y'abazana barya hansi y'emyaka 14 n'12 kandi kacikaniye singiro mu mupira gwebigera habwa barya hansi y'emyaka 14 volleyball y'abojo nabishiki kandi nyamitanga singiro mu netball kandi aba bahirwe bikopo n'emidara hagati yo kujaguza. Ora tuna mashimiro yabuze kandi turaganise baba twari tukagenda nationals tuza kuzana amana bitubona tweyo kubasha kubanza kuterekesha ko muyimba zobera ndakacika division ku rugo mu mashomero gone kugira ngo n'abasenti kizitoyo nkaze seminary kuko nanagambire n'abarugo mu mashomero bona atari mu kacika division santu anana batanga abatafuta secting abaza representing mu football mu netball no mu volleyball yabishikina nabojo baza kuza Yumbe kurgebero abernabiri okwa munana mpaka ebiro munana okwa mwenda twagala tugende Yumbe kolere ko de district zone zavuga eza Uganda zalinye Yumbe ezibera kumbi ne Sudan kubanga bubera wali Yumbe obosobola kulaba biri aba batorino na batano nbija kujwekera mu netball y'abarya hansi y'emyaka 12 ompira gwebigera barya hansi y'emyaka 14 hamwe na volleyball y'aboje barya hansi y'emyaka 14 kandi mpaka za Uganda yona nzija ku mu district ya Yumbe. Abwa TV West and Alogias Byamukama. Webale Alogias Byamukama mu makuru agandaga iby'emizano empake za Africa eza CHAN ez'omwaka ogw'2024 zatandikira izuba muri Tanzania kandi ombyafayo oguno murundi gwabo gwo kubanza empakezi okuzanira omu East Africa. Empakezi zine groupina kandi Uganda Cranes agent team yihanga eryo mu group C erine abarumo Algeria, Niger, Guinea hamwe na nihanga erya South Africa. Ekireki TV West yakuletera ebyafayo bya group C erimu timu ya Uganda n'ezindi timu ina kandi Uganda negera mu mpaka zo murundi gwa mushanju ekagende mu mwaka gwa 2011 2014 2016 2018 2020 hamwe ne 2022 omuli Algeria. Ekindi Uganda ne yakinana munana mu kuchanga kapiro mu nsi yona konka tekarabaga arengo rwa group. Uganda karabaho kweta mu mpakeze bwanyuma yo kutera timu ya Burundi. Uganda na Kenya na Tanzania nibo batebekanisa b'empakezi. Uganda neza na cha Nambole omuri Kampala kandi neza kuba netandikana timu ya Algeria eba kwete ya Desert Fox eba ratandika mu kuzana izori ro kubanza ashaha ibiri zekiro kandi oguno Burundi gwa kana bwa timu ya Algeria kwete mu mpakeze nyini omunsi yona ne yashatu na mukaga omukuchanga kapira. Timu ya South Africa eri kumanya munonga nkabafana bafana oguno Burundi gwabo gwa kana kwete mu mpakeze kandi omunsi yona ne atana mukaga omukuchanga kapira. Nigeria oguno Burundi gwa katano kandi omukuchanga kapira naba igana abenomwe omunsi yona rero abagini no Burundi gwabo gwa kana kandi omunsi yona omukuchanga kapira bali mu mwanya gwa kinana na gumwe. Empakezi nizendera ebiro 30 by'okwezi kwa munana mwaka ogu omuri Kenya. Agonugo makuru agacencuire agutwabasa kusyaho ekireki kandi wabanaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Lois Gava owo Rumi orwo bonero twendezo kurara kurunji otakarga TV West.
eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Mushana Productions nekushyirwaho Muju Hotel eyino buhereza bwa restaurant yo murembe erukufungurira byo kurya nebyo kunywa binuzire uburaro burungi otwizwa kunaba turi kutagata Omuprogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa Mushana Productions.